Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu alayhi natawakkal. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsamiya di bantay si Sagyang Kaya television channel team. Pupunintan mo si Kuwallah si Sagyang Kaya mapuntok oras na kangunan tanwaya misumpatya si kuandang katawitan mo si ku agamatan wagam Islam. Mga bangsamiya di mamakinag yung kaya kapupagagamatan mo tanu di kanggalub ka ku agama na kinanglan saya nagyang kuto kakurik o mga paratiya tanu makurik agyang kuto di tanu kanggalub ka ku agama. Lususun ay importante tanu din tanu kurikan so paratiya kurikan agyang kuto kang panggalub kasi ku agama. Ibaratnya na kakikinala nakakurik o paratiya na sumanga nasara napaparatan ni Rasulullah wala in saltahum man khalaqa samawati wal ard yaquluna Allah ugaid nakagi amitutungkir sang kutu maribat agyang kutu paratiran kabubali ni Rasul Isa su Maryam andini banana Tuhan adi panunat teguni Rasulullah sa wata pedutu sa karibatan apay kala aparatiran ugin nakayaribat agyang kuto aparatiran samo to suka pangalub ko simbah na kinanglan mambu makorek suka pangalub ko agama na kinanglan makorek si Sagyang Kaya di tanu di kangalub ka si Sagyang Kaya kaput pagagamatan ni mantung na isa dun kakikimpanganon isa dun karibatanun nagyang kuto wadak adun utitu ajamaah daka adun utitu jamaah na madakal sa sabapansan pedun nagyang kutua daka pakaturo sa uluan kay di ka din su jamaah udimad nagyang kutua puguluan ging kaya kan sa uluan mga Allah na mas importante mas miyaw na ya adi sukin ni sugun wala si ku penggalabakan miyaw na su kaya adun kaya para dunian ku Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam uluan mga mu'min nagubusukin iturunon si Sagyang kuta kitab tan wa Quran uman iturunon na pupuguluanan yan si ku mga Muslim pupuguluanan yan si Sagyang kuta mga sahaba mauna ang kutwa andini ba na kiri para dua kuluan nagubuang kuto puguluanan lagi dia masa kay kumawafat su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya sunna naging kuto kapakupakuti sang kuto kiplebengan si kumiatay ugid na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na malumit tarasanday sabab sang kuto katuriran puman sa uluan o antaw nun ipmuluya khalifa ku urian o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga adilanan lipan si kung mga dalil as sahih o din na sarih si Sagyang kuto kay puranti kuto kapili sa uluan aginan ipid sa kakad ng kuto jamaah sebab san na gitun ipadap sumpatan tanong kuto may una may pag-usay sa pitugoy nga mga guru tanu yung kaya jamaah na surangaya gyung kuto ano ba na betad jahiliya niyo nasuke pa magusyatan noron gyung kuto tafarruk kasasagong parakiran gyung kuto diran kakilala sa uluan diran kapungunutan sa uluan padanan sang kuto may pangalitan no si kumyangaw na abtad jahiliya na ayan yan suranga gyung kaya jumaa gyung kaya kaisisan sebab san na antano mapaka dud si ki guru Abu Nahla yung kuto mafhumul jamaah tunay masasabot siya nga jamaah udi na tunay kay importante yung kay jamaah si ku kabubalitan ng mga Muslim si Sagyang Kaya masatano ang tunay kakikinalang tanuron mimiling rasang guru. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram wa ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Yung nga
mga katiga na yung kaya gurutan mga pantag. Kung kisusugo no Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisusugo no agama. Sisang kaya kadi mo mga Muslim. Na sugo na iya tanto mailot kini sugo no agama tan agama Islam. Biyaluin niya na iapad ko mga pakasal ko agama. Agyan ka kawan. Kaadin o kadidiya mong mga Muslim. Mabaloy sira na may isa-isa siran. Dito di ilan di kapagintaw sisang kaya dunia. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na pamakayat tanong kitigag yung kuto ay kapagintaw niyan. Sang kuto wasiyat yan kaya kini Hudhafat ibn al-Yaman. At iyan man na falzam jama'at al-muslimina wa imamahu. Inisugo iyan sang kutuwa diro ni kapayngisi Hudhafat ibn al-Yaman pwede na orya naging kaya mapia marata ati Rasulullah away ati yan na anto na ay mabtiro karakan anto na ay mabtiro karakan norota ko to in adraktu dhalik. تقول رسول صلى الله عليه وسلم فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. Ayang ka darakti nagyang kutuwa kau umpungan ko mga Muslim kadidiya mungan ko mga Muslim na uyang kutuwa mamiran. Tiyan na may kada bayran na kau umpungan. Da abayran jemaah. Naguda abayran imam. Nati Rasulullah fa'tazil tilka al-firaqa kullaha. Walau an ta'udda ila asli sajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Aw kama qala alayhi salatu wassalam. Tiyana may kada bangka da abayran jemaah. Buda abayran imam na awain ka agyan kanan na mga grupo. Awain kanan. Pia pinayamiyaso ayan na masung ka ko darpada pedikaon. Masung ka sa kalasan. Kaya nga makakabagyang kutuwa asli syajar. Diliga kayo sa taman sa raot ng kakapatay. Nagyuti bitali ka. Amana nagyuto kay importante yaging kay jamaah. Siya kiniya Umar radiyallahu ta'ala anhu. Natiyana innahu la islama illa bi jamaah. Wala jamaata illa bi imara. Wala imarata illa bi ta'a. Faman sawwadahu qawmuhu ala al-fiqh. كان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. تيجي عمر رضي الله تعالى عنه متى نتين منائية داء إسلام إلا بجماعة إن انتانا ما أدنا ينقط وجماعة ومن مسلم ولا جماعة إلا بإمارة. ودا جماعة دي كيدن سو جماعة إنو تاو دي ما دينا ينكا إيا إمارة قدتو ما أدن سو ما مسلم أما أترسلان سأولوانيران ندب من كيدن سو أولوان إلا بطاعة إنو تانا ما أدنا ينقو توغا باونوتان
Sa tawa tigo umara, datun sa kaniya no pagtaw niya na sasabutin niyan. Dudu na yan ko to fiqh. Ad nasabuti ang ko agama. Nakana hayatan lahu wa lahum. Nayam yabtad. Nakawyaguyagiyanuto. Nagumapya di kapag inataw. O mga pagtaw niyan. Sama sa tawaya, datun ko pagtaw niyan. Ada ba niyan sabut ko agama? Nakana halakan lahu wa lahum. Nanana mabaloy. Ay mapumbitadiyan na kabinasaan unutwatiyan manay. Ako kabinasaan mambu siya ko pagtaw niya. Tanto madakala mga katiro, mga dalil, mga karina, sa kawajibagyan kaya kadidiya mong mga Muslim. So kadak lang ko mga sahaba, kadanda ng mga sahaba, waman tabi'ahum. فقالوا بوجوب الجماعة وتحريم الفرقة ما دام التوحيد والإسلام. So kadanda ng mga sahaba, agusyo mga tabi'in na miyunot sa tataniran, na yatindigiran nun, na ayayilayan nun, na wajib agyan kaya kaadan o kadimungan o mga Muslim naguharam agyan kay furqa, agyan kay kauparik. Tamampan sa agyan kay mga Muslim na pakaisisa ni Rasul Allah. Gutamampan sa agyan kay mga Muslim na ayran, babaluin na agamiran, nagyan kay agamatan o agama Islam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natiyan manay. Inna Allah yarda lakum thalatha. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. So Rasul sallallahu alaihi wasallam natiyan na mata na su Allah na ini. Kiswat yan kanu agyan kayatlo. Ikiswat kanu Allah asimba anius Allah wala tushriku bihi nagudinius kanyan ipinakuto. Baadin su tauhid. Nagyan kuto akakadin u tauhid na mapakada iyan su kapanakuto. Dini ipinakuto su Allah sa may tubuanganin. Malagit su kapanakuto si ko mga simba. Nagugyan ko to kapanakuto si ko kaperinta. Nagugyan ko to kapanakuto si ko kakukumay. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gu kaptiniyo suwagamaw Allah. Kaptiniyo sutaliyo Allah sa talangwaniyo. Wa la tafarraqu bakanu paguparik. Ikatlo ay kabubaya o Allah, ikiswat terkanu o Allah ay mga Muslim at Rasulullah, wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum. Ingulalaniyo su nasiha. Wasyat si kutaw, abilu yu Allah, anak kuda iyo, bilu yu Allah, awluan iyo. Syekhin Ibn Taymiyyah rahimahullah natiyana walam yaqa' خلل أو خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. ابن تيمية قريانو كتعليقين ينسان قنن حديث. Nagyan na natiyan manain na dedin maulawla so karibatan. Si ko kep pagagamaw mga manusya nagusi ko kep pagintawiran sang kaya dunia. Illa min al-ikhlali bihadhi al-wasiya inuntabu na si ko uriyan o karibatiran si isang kaya wasiya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maana na dayran
dairan tagua sa ginawa agyan kaya wasiat Rasulullah ay kaswatian na talo. Maaden, adi pinakot to sa mga Muslim. Maaden nilan sa jama'a, amay siya sa sirano, nakagin ka, nagyang kaya tafarruk, nagyang kaya tahazub. Maaden, sa mga tao, pengusiat tanian, maaden su nasiha, si ko mga uluan, mga nakuda. Nasabab at Ibn Taymiyyah sa miyadaanan. Nasukyada agyan kananatalo, nami adin mambuso karibatan, kudi kapagintaw o mga tao kudunya, na gusto di iran di kipamayandigan si kwagamiran. Agupya kalipatan nila natiyan agyan kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Islam inunta na maadin su jama'a, naguda jama'a, inunta na maadin su kapang makinig, nagukapang mutan. Emana mga urip na Allah na tanto din na isusugu uagama. Apatot si iko mga Muslim, akay mo lang nira na yan, nagumiyawi dida na akal. Siya kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah na tigil. Inna Allah amara bil ijtima'a fi din wa naha an at-tafarruq fihi. Fabayyana هذا بيانا شافيا كافيا يفهمها العوام قبل غيرهم ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سيكون الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنقطع كتابيا الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية تين من أيامت أنس الله na inisugu iyan so kadiyamong si kwagama. Diyan kaya mga Muslim, na susugu na ya wallah amadiyamong siran. May sa siran, mataayon siran. Wanaha anit tafarruq. Naguma, mainisap pariyan, nagyang kutuwa, kauparik. Sa piyayaganan wallah, sa kapayaga, marayaga, pakadiyak, pakatiyukup, pakadiyang ka, akasabutan o kadaklang ko mga tao. Ganyan kaya kalilida mga tao na kasabutan nirananan ko kaya payagaw ng wagama. Payag wagama ay nisugu iya na ganyan kaya kaysa isa mga Muslim. Payag wagama apyak karata iya na ganyan kay akaw parik. Ganyan kaya di kapaguparik wagama. Wanahana an nakuna kalladhina tafarraku guinisa parraktano o wagama ubat tanu mabaloy lagi du siranut to mga tao miyagu parit siran wakano Shia mimbaloy siran min grupo siran umani isa ka partido umani isa ka grupo na ayan yan din di ipanaguntamanan adi iniyan di bentu-bentugan di iniyan di isunur adi iniyan di kambentu-bentuga sangkuto partido niyan sangkuto grupo niyan. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بخنوا ما بلو يتق والله على يد السران وتوا mga tawa miyagu parit siran Korean o kaya pakataling umakiran o mga rarayag ayuto so mga rarayag si kusuguan ko agama ay nalayo Allah ko Quran sa manay ginan ikimung tanu sang guru si sang kay mga pantag si sang kay jamaah nakatanag yung kanan ng guru tanu mindutul kantas. Alhamdulillah tungo na ito marag mga urip na Allah. Yung sinertan uso ka importante o jama'a hugyang kuto kisa sa parn sisa diyang kuto tafarruq. Mga urip na Allah so maragatan tong takatiro Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. So Ibn Abbas natigyan na hablullah ay al-jama'a. Kuto kisusugun Allah sa kakapte kutaliw Allah di pemblablagan di tutu yang ana tigu Ibn Abbas atigen na hablullahi al-jama'a yung kuto ka iisisa may panutul yakin niya Ibn
Jarir si saging kutua tafsiryan huta hadis amadal suket tau kitu riwayan tigi akini Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna bani Israil iftaraku ala 71 firqah wa inna ummati sataftariku ala 72 firqah kulluha fi an-nar illa wahida qala faqila ya Rasulullah wa ma hadhihi al-wahida qala faqabida yadahu wa qala al-jama'ah wa qara'a wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ni mata natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suban Israel na misagong paraksiran sa 70 isa. Nah, giyan kay mambuwa umatak natigu Rasulullah na siguradua pisagong parak sa 70 ala 72 firqa kulluha fi nar illa wahida pala natigyan siku naraka inun tabuag yung kutua isa Peter siku Rasulullah ma hadhihi alwahidan tunagyan kaya isa natigyan aging kutua gimakyan ng kutua liman yan at tigyan al jamaa Urena nabiyati anong ta'ataru Allah ma'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. So Ibn Mas'ud natigyan si sagyan kutuwa khutban yan alaikum jami'an bitta'ati wal jama'ah fa innaha hablullahi alladhi amara bihi. Palugat terkanu agyang kutu palugat terkanu langun agyang kutu kapangunutan nagugyang kutuwa jama'ah. Mata natigyan agyutwi tali wallah susuguyan ini sugu Allah subhanahu wa ta'ala meron na naging kutuwa tafarruk surang ang kajama aging kutuwa hindi ba na tafarruk tigwala wala tafarraku wadhkuru ni'matallahi alaikum tigmanin yung akini Ibn Jarir si saging kutuwa at tafsiran an Qatada annahu qala fi qawlihi ta'ala wala tafarraku wadhkuru ni'matallahi alaikum ay qad kariha lakumul furqa وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله matanas wallah na ini kagunir kanwang kutwa kasagumparak nagupyaki pananggilan ni arkanwanan naguinisa pare arkanwanan nakaswatan niyo ini kaswatiarkan wagyang kutu as-sama kapamangin na nagugyang kutu kapangunutan agugyang kutu kaisa-isa agugyang kutu jamaah na kaswatan niyo agyang kutu kaswat niyo kung ginawa niyo agyang kutu ini kaswatarkan wallah sasensa kagganiron Syekh Abu Jihad siyang masatano na madalatan tong kutu kian jamaah mga tao yung kutu kian timu-timu mga tao manisan na miyadan sa grupo ni na tingin na jamaah giya na gisupitir Allah wa atasimu bihablillahi jami'a apa isi banan dikesan ai ginandun ijma'a umanisa na ayan yan diterun na gitu suka terwala aw atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu na pamenang kuno bagian na nato nabisibuntal mapipikir si sagyang kaiya jama'a Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd paganaron na akwan ito na yung hukuman na ngaya kadno jama'a. Okay. Si mga sahaba, nadidnabon na sumiyupak. Okay. Sa mga sahaba, nadidnabon sumiyupak. Waman tabi'ahum. Na gusto mga tawa, tumindog ko mga sahaba, natar mga tabi'i. Na gusto mga atba'ut tabi'in. Ayat tinigilan sa na uzubul jamaah. Kipapaliwatan ko, kipapaturin ko jamaah. Watahrim al-furqan na gusto kaharam. O kasasagumparat. Uy. Ganun to. Liannahu la islam illa bi jamaah. Dahil kebetulan sa Islam. Dahil kebetulan sa Islam. Taman sa lima din sa jamaah. Okay. Naman ang utakatir nabiya tigina wa innahu man faraq al jama'a matana ya sa tawa awat niya sa jama'a sa qid shibr sarangaw okay. Malin ka pa yung awat sa jama'a okay. Faqad khal'a ribqat al islam fi min unuqihi piyukas yan so may gagako tatalisang ka iya ligyan wa in salla
Kotno, api misim bayang, awsama, api pundi pusa, wa zama annahu muslim. Mana di betun wagama, di betun dakilala wagama ubakabutwi suma muslim sa mag agama na Islam Amerika masa sagum parak siran. Oy, masa sagum parak siran. Ay buwa mitin dugsa kapakay so kapinita ka sagum parak na suma khawarij o suma mu'tazila. Oy, ay buwa miyagwid sanggay jamaah, miyongkir sanggay jamaah na suma khawarij agusto ay manan yan na mga mu'tazila. Sila mo ida paratya sanggay jamaah. Sila ni kaya betun sa khawarij. Ginawa na pamana yakam masa. Sa mga tao din gilbak ko jamaah na yung betun sa khawarij. Na sa mga tao susagong parak na yung betun sa may isa-isa. Uy, may isa-isa. Tanto niya yung mananip yakam masa. Uy. Ito na yung jamaah. Pwede ko sanay. Ay, terlalu ako tati ka rin. Ginagang grupo sa nga masatan ni Mando. Hindi kusanan. Katan diri susad. Yun ang kusanan. Nakati, sa saparan walang ngaya pagtaw. Wala tafarraku. Uba kanong grupo. Way, wala takunu minal musyrikin. Uba kanong mabuloy. Apado mga musyrik. Alladhina farraku. Dinahum. Sila sa mga tao, may grupo sila. Siya kung para kiran so, kitiran. Uy. Di. Yan naman na rin mga pagkari. So Ali, radiyallahu anhu, na lam yuqatil Muawiyah wa ahla Sham. Kanaba kaya pakimbunuin niyan, kung Muawiyah, agusto ahla Sham, nabapantag sa ayamaan na niyan, na aniyan mabisa sukadato. Aniyan mabisa sukadato. Ay barat yan na personal. Tanong doon ay mga pagkari ka, illa li ajlil jamaah. Illa li ajlil jamaah. Uy. Jadi kusanan na nakasugong para ka, ito na eh. Ngayon ka ba sumuawiyah sang kutomasa na ba niya sosopa kasi kwali ko kapag gamariguro. Oh, ibarat yan na salakaway agama. Salakaway agama. Di. Illa li ajlil jamaah. Way, waddukhulu fi ta'a asyakin ya Muawiyah na maunutan si kuya manan niya na Ali. Way, kanamano ba pisisu pa kayo mga ulama aba anak mitindig ko mga ulama sa makababenar sa Muawiyah. Kung kada to kada. Kas ko pakatan aso ay man na Ali nas kanya ni makababenar. Kung kada to. Na ayabutu ini labunu Ali. Si Muawiyah. Ano dumi sa pwede ko mga sahabat yang kadula Rasulullah ayamaan niyan na mga tao ko surga dataru Zubair bin Awam na ayamaan niyan na kisabab ko kad ng jamaah. Jamaah aking mga pagari, jamaah. Uwe. Yun ang gusto na nakakangrupo. Inuso Hasan, awataw Ali, radiyallahu anhu. Inus kanyan ayamaan niyan na paganda. Paganda ko kada to. Upamabuka ayat kayo liyaw wayamanan na ala falaw ra'a dhalika jaizan lahu. Upamabuka ayamanan niyan na ayak kayo liyaw Hasan bin Ali radiyallahu anhuma na ayak kayo liyaw nun na kepakay ibarat yan na madatos kanya na dato mabuso Muawiyah pa makagitibong talian. Uy. Nasana niyan din laktasar ala al-Hijaz wal Iraq. Nasana niyan din na ayamanan na lupa Hijaz o Iraq kakano datuan yan. Napabayan niyan din. Wataraka Muawiyah wa ma biyadihi. Na pabayan yan sa Muawiyah si sa Sham agu matatangan yan. Lakin lamma alima anna dhalika la yastaqimu. Nakagiayak kailew no Hasan bin Ali na di pakatito sudi ka pagagama. Mariribat sudi ka pagagama illa bi khal'i ahadihima. Oy. Sa ayaw ka pakatuli no kapagagama, ayaw ka pakatuli no agama na isa mendakiran sa adatu. Isa mendakiran sa adatu mga pagariya. Nagito yung sabab, amitanazul so Hasan, si Muawiyah, kagito ikapakamuyan ng agama. Mga pagariya, sa din sa kadakala grupo siya, nakadakala kami binasaw di kapagagama. Dito natin mali. Kanapa matagay kini kesana, nakadidig ka pa kayo, so kasugong parak. Kasadin sa kadakala kasugong parak, na kaririba-riba to agama. Kaririba-riba to agama. Mga pagariya,
Nah, gitu ba? Yung tapakay sa budi ko siya niya. Kanaba matag di ko siya niya, haram. Miya alala ayaman na yan na haram. So ayaman nakasagumparak, kawatasimu bihablillahi jami'a, wala tafarraku, nggulba kanyo. Suwagama. Kanaba ayaman na lugawi, literal meaning ad natali siya, matatayo ito na lang kung tarunong kumakapat. Kaya man na, wa'tasimu bihablillah, nggulba kanyo suwagama, sa jami'a, isisaki susurong yun, wala tafarraku, no? Uba kanyo ayaman na yan, na ang grupo. Na ito sabab as magtanong sa mga bato. Alhamdulillah mabang sami pag-isip tigin na area grupo kanu bu. Paganeron nagyang kaya katiap kila nga tatawon sa nagyang kaya syasa, nagyang kaya television na Mahadul Abrar Ta'lim al-Kitab wa Sunnah. Nagyang kaya Mahadul Abrar nangaranan ang madrasa Mahad. Kapaya sa mga watayo, ang mga mama na pugut niyo sa nanuron di paki papangadin sa ging kanan ang madrasa tano. Amanan na kanubaya grupo ang kay Abrar kang ngarananan yung kay Maahadul Abrar apkilay niyo na ngarananan ang madrasa. Yung kapman na Abrar yun na manugiyo na darpanan aron matatawag yung kay Maahadul Abrar tano di panamaran ando manayai mabaloy tulad tinuron ando manay mabaloy malaag yung kutuwa adun kanggal kasiko agama mga liwanag tanon na may na tigwa ipugusay niyo pungusat yung ka pagisesa kadaw kang grupo nas kanu nagrupuan no budi ka kanu ba ini grupo ka may leno maahad naman yan nadarpanan di paganadan si kukuran na gusi kusuna li ta'limil kitabi was sunnah pangnuron sa kitab agusto sunnah sisagyan kaya kapupablang tanong sang kaya kapusya sang kaya jama'a sama na maduduwa sama na mabang sami jama'a agu tafarruq ka sagong parak mapya Sheikh Abu Jamal mitulatan no si kung mga pagtaw anto nun ukit akaadan katanto waging kaya jama anto nun pumulolan tanu anto nun pagukitan tanu matanto makambalingan sa mga pagtaw saging kaya kadno jama kaya miya karayag si saging kutua pegu say Abu Hajihad di siya maad sa mana su jama ay matutuladan nagyang kaya di siya ding grupo na mga gruponan anyan pipikir na itulad din so kapag sa ugaid na diran magdam na bad miad ng kutuwa tafarruk yung utaka sa umparak ayaro paisa na ano man na yan kadaging tafarruk matantutan wamad aging kutuwa maana jama'a mimbal nga rasan ko. Bismillahirrahmanirrahim. So mga ulama, Syekini Akwan, Syekini Abdurrahman bin Mu'alla. Tigyan ang kaya juma'a na mimbuat sa mga dadak mga pamikiran ninipman ako juma'a. Pag ganero na tigyan na mga tawa mimaan na sa juma'a na tigyan na huwas sawadul a'dam min ahli Islam. Gitu din suka din ng mga Muslim. Ikadua na tigyan na al-jama'atuhum jama'atu a'immatil ulama. Ayaptiru na jama'a na gitu so kaumpungan ko mga uluan si ko mga ulama. Ikatlo na tigiran naman utuwa humus sahabatu ala wajhil khusus. Ay jama'a na gitu sa mga sahaba. Ikapat ikalima na tiyan man utuwa al-jama'atuhum jama'atul muslimin iza istama'u ala amir. Gitu sa mga Muslim may kamalimod siran, di na maumpong siran sa uluan. Ginani kaumpungan sa ipugusa yung mga ulama sang kaya jama'a. Sama na natigin na ayam ya karayagsan na yung kaya jama'a al-jama'atu tutlaqu bi itlaqain. Yung kaya jama'a na yun naging kaya dua. Yung kaya matitinis sa dua tema na ya rupa maka pugunuta upa maka mapaparo
Antuna bisa tiga itulah dan ikidiun yang ya jemaah. Na tiga na yang kaya jemaah na paganairun na manhaj al-jama'atu tutlaqu bi-itlaqain. Al-awwal itlaqul jama'ati ala al-manhaj wa at-tariqah. Yiti yan ang kutwa jemaah na ay mapipikirun na ukit-ukit to. Ay yan maana na so ukit-ukit to mga mu'min. Sabilul mu'minin. Ikadua tigian na al-jama'atu itlaqul jama'ati ala al-bina wal kiyan. Mabu'u, udina ma'adin. Matirung bela yang kutwa jama'ah. Kutwa jama'ah na ay buntalian na matitarung belay. Ay mapipikiruna al-muslimuna idza ittafaqu ala imamin fasaru jama'ah. So mga muslim igira manunto miyagayunin siran sa sati manauluan. So mga ulama sa tauhid natigiya kini Dr. Abdullah Al-Abud pinutul niya ng kutwa penutul niya ng kutwa da'wa mga ulama sa tauhid. Natiyan man ay sama na yan na matitinis sa ayap tiru na jamaah na sumanga tao alladhina ijtama'u ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Alladhina ijtama'u ala kitabillahi alladhi anzalahu muhaiminan ala ma qablah. Dito sa mga tao, miyalimud siran, udi na miyampong siran, siku kitabu Allah, inun ang kutwa kinituro ng ko kitabu Allah, na kialang kuluban yan sumyangaw na kitab. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hadi, aguso sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam, aguso agama minitalinguman yan. Wabaya'u amiran minhum ala dhalik. Nagu miyaka muayan siran, udi na tumiuro siran sa tiari maira na uluan na pedekiran sisang kana na kapunggal buka ku Quran udi na kitabu Allah gususunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtama'a amruhum alaih na miyattimu su betadiran panagunta maniran, mga gilbekiran, si isang nga nakapanggalbaka ko Quran na gusto sunna, amunot siran sa uluan. Fa innahu la islama illa bi jama'ah, kagimataan na yahda Islam, arwar sakad nu jama'ah, wala jama'at illa bi imarah, naguda a jama'ah o di maad ng kutwa kapaguluan, wala imarata illa bi syam'in wa ta'ah, naguda a kapaguluan, o di maad ng kutwa kapamamakin nagagukap pungunutan. Sa manuto, wari pagari. Na ayamyat ekyatin sa nun na aya jama'a na mga tao akudiyumong siran si kitabu Allah gususunna. Gito'y itlaquha alal manhaj. Aya mapipikirun na ukit-ukit akulimudu ng kutwa mga tao agyuto su kitabu Allah. Piyakatan na mga ulama sa tauhid. Agyuto su kitabu Allah gususunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Raks baya'u amiran minhum ala dhalik. Maka muayan siran sa uluan nira na pedikiran. Uluan na pedikiran sangkanan na kapenggal beka kapagukiti. Sangkanan kitabu Allah gususunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtama'a amruhum alaihi na madiyamong subtadiran sangkanan ukit-ukit Quran agus sunnah. Gina na ang kutwatik antunabis ibuntal udina ande mana aging ga iya jemaah antuna i parasyan. Mauro sa sumanga muslim na magistrikto siran si Quran agus sunnah madiyamong siran sa sati manauluan. Nah. Giyang ga iya jemaah na
tantua madakal kiyaw sayaw no agama. Tantua madakal kasasabutan kini paliugat no agama. Taman sa YouTube so Ali radhiyallahu an na niapin yan. Makatidawa sila nagusu grupo Muawiyah radhiyallahu an kasibu sabab sang kutua katatanto yung kutua jemaah. Wallahu alam. Mindud sana kay tumanor. Alhamdulillah. Rugu-rugu deh. Marego to. Sa manuto mo rep no Allah na kasabutan na aya titu kakad no jemaah. Aku ayah saya mapipikir naging kutua ayah pelakatan syukuran nagu susunna kita bola syukuran nagu susunna sa mata tu nagu te pengelbekan na apia saka tau dua kata widir ring gelebek nagu te kikilalaan o agama jemaah sisa gyud kaya masa tanu Syekh Abu Nahla adna at mga tao berarti na migalubog sa migalubog sa grupo men sila na grupo ayro mapipikir na wasilaw to sisagyong ko to kapag isabuti ko agama berarti na madnang ibarat sa markasul Quran na timunanon sa mga tao mga muda mga tutua piantunasan pangadangami sa mga seminar inumade may tungto sang uto grupo ayan kitulad na kasagumparak o antaka ayat titu buntalian na wasilaw to sa kasabuti ko jemaah udi na wasilaw to sa kasabuti ko Quran na gusi ko asun antunay titu buntalo to para way buntalian na tuduto sa tulad na kang grupo na anami kapanangilay way buntalian na titu wasilaw to na nami mapabagar mihimbalian sa na Sheikh Abu Nahla gusto pa daumbong kasi sa gyang utam yang ari paganaron na مدكت نشانقط حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أما تسأي حديث يوم توابوشانيان سانقط كيبجيسينيان قو رسول الله صلى الله عليه وسلم سانقط ما بيها بأن نوريان ينامرتا نمي عبران ينتميسي قو رسول الله نتيو رسول الله واي كيدن شمان تاوى دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كدنا ينغط ما تواتي رسول الله أيراني بنولنا ينغط وأبغى نرقى ستاوى تريماني أنا ينغط وأبنولنا ينغط وما توا نام يولوك نرقى تيو حذيفة فقلت يا رسول الله صفهم لنا إربان kami kuna nanariya يا رسول الله تقول رسول صلى الله عليه وسلم هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ينن mga tawa pagtawa datartano penakatiru ilan na lagi duwatiru tano تقول حذيفة يا رسول الله ما ترى إن أدركني ذلك tunay ilayan kaon umaylayanan upama qara'ut tanagnanan tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam talzam jama'at al-muslimin wa imamahum sikad pedeket ko kay isay saang mga muslim na uyang kutway mamiran tigu Hudhaifa wa in lam yakul lahum jama'ah wala imam may kada bakiran da bayran jama'ah udah bayran dito تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها أو إن كدنا ينكرنا مع جروب سالان ونين ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك Piyapin na mabtadi ka tiyo Rasulullah maswa ka na ayaw nga makakabagyan ko ito adaligo kayo sa taman sa rukon root na kapatay. Tinaging kaya kadin sa mga grupo wasila. Ay pakabagar ko kadino siya na aya patot na aya din na pauntar mo ng mga Muslim
ang galbak kaniran na andi manayakad no jama'a. Piatlot-lo ano. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na tiyana la yahillu li thalathin yakunu bifalatin min al-ard illa an yu'ammiru ahaduhum. Di kahalal ay mana na haram. Si iko talo kataw an dudu siya sang kutwa maula derpa. Inun tabuna belu Iran adetu Iran agiyong kutwa sakiran. Na ayang kapanab na rin, apiat lokano, nagyuto mapakabagriwa, maluya, may pangingiring yun, si Kujama. Kaya pumangmbal ka pa sa mga grupo, na mimbaloy ka, baka ba din miya ka grupo, agyuto siya ni sa paro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kadnad na nasa Jama. Jama, agito yung pagkapungal Oh, ay, pero ano talo ka tao? Nadna ni su jamaah. Di pa Adna po dato isang yung kutuwa ka sa buta si Quran. siko Quran o siko sunnah. Wallahu ala wa alam. Kuan man na rin, mumbunga ko rin sa Okay, wen. Gimana rin kaya juma'a na, ayam mapipikirun na, ayam mapipikirun na kapag kenapa saya ayam mapipikir na kapangadin sa organisasyon? Lagi nga nakapangadin sa organisasyon, na siyanan mararani sa mga tafarrok. Kasugong parak. Tigman na wala, inalladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Lasta minhum fi syai'. Piyak pananggilan niyang Rasulullah, o di na inibanin niyang Rasulullah, o tuwa mga tawa, misugong parak ko, agamairan. Sisiran sang utwa agamairan na, miyasagong parak siran sang utwa, ukito-kitiran nun. Na lasta minhum fi syai. Kenapa nakaapad kakiran? Na yang utu aka pekada kalau grupo di makatitindiga. Na kenapa utu ayamana utu na mga jemaah, ayamana utu na tafarruq. Oi. Tiga nabi gina so ahlul bid'ah, hum ahlul bid'ah wa ahlul dalal wa ahlul ahwa min hadhihi al-ummah. Mga tawanan na matatago ko bid'ah, mga tawanan na kikari ribat, kikari dideg, mga tawanan na unong taniran na bayagino. Kadiri bayagino ay aya pedsa oke tu jahiliya na ayat tindigiran na disiran pergi sa sauluan, disiran pergi sa sauluan. Kaki kibran deki, mga tao to sa dirang krisis. Na ayatin saya, na gimana yang kaya jemaah teruun na kapaging dia, gitu yung mapipikirun. Tigmano, akhirnya Syekh ini al-Jarjani. Diana innahu tawatar al-ijma' udina tawatar ijma'ul muslimina fi sadri al-awwal ba'da wafat an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala imtina'i khalwi al-waqt min imamin hatta qala Abu Bakar radhiyallahu an fi khutbatihi al-mashhur حين وفاته عليه الصلاة والسلام على إن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى قبوله وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر إلى زماننا هذا. Miyaw pakatat tijin udina miyumpong sa mga Muslim. Poon na kadin ko minuna. Kurian kewa patu nabiya di din kepakai sumasa. Ibasagad ko mga Muslim ada imam. Da uluan. Tahu tu. Kaya aya jemaah. Mutatiya na itlaqul jemaati alal bina'i wal qiyan. Aya jemaah na bina wal qiyan. Maanan yan na mabubuo. Mapananaragumbelay. Agi itu kapaging danan mga pagarya. Kenapa yasan mapipikir na organisasyon na lagi-lagi yung kaya mga organisasyon na tuminindig, tumitindig berang-berang din ka aya jemaah na ginan so mga tao pagingid siran ginan so ingad igira manutua miyaki mo siran sa sati manauluan. Di natiyang kepakaiba sumagad sumasa sa mga Muslim na dauluan niran. Si kumasawa Abu Bakar, kaya wapatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, na diniklir yan na tinamata na sa Muhammad na miyawapa.
Na didna ti yang kepakai ubada ama kapelate ko sanggaya pagtaw. Si ko kapenggal bakairan. Ki terus nyeran ko gelbak saging kaya agama Islam. Na umani sana didna sumyang ka. Yari mayran to ka mau upakat so mga Muslim. Mau upakat so kadindin mga umat. Apian tunad na majhab. Inuntabu so may ito'y bilangan ko mga Shia. Yung kaya jama'a na giya so kaysay sa sauluan kinangalan na makatindig. Ittafaqa jami'u ahli sunnati wa jami'u al-murji'ati wa jami'u al-syi'ati wa jami'u al-hawarij ala wujubil imama. Kinanglan din at tiga giyang kaya berang-berang din ang majhab sa agama Islam. Maadin din ang kuto imama, kapaguluan. Wa anna al-ummata wajibun 'alayha al-inqiyadu li imamin 'adilin yuqimu fihim ahkam Allah. Sumanga tao mata na supagtaw na wajib kiran din tundug niran udi na tayakopan niran kubtadiran giutu su uluan amauntol ay peluban na uluan amauntol mi penggulalan yang kiran so mga hukuman wallah wa yasusuhum bi ahkami syariah mapenggira-gira niyan siran si kung mga hukuman minitaling mau syariah hasa an-najudat fa innahum qalu la yalzamun nas la yalzamun nasu fardal imama inun tabu kataya inun tabu gimayon sangkot wa kadin uluan mga Muslim kaysa so mga Muslim sa sati manauluan agyong gaya sabud ko mga Shia sabud ko mga Khawarij mga najudat ayat tigiran na apiaki din amadin uluan na asar ka sa mga Muslim na yata'ataw al-haqqa bainahum asar ka ingugulalaneran subnar sa pagtaltaneran na apya digma din sa jama'a na sama no to nagyang gaya betadu mga Muslim umanisa na dinggelbak disiran pekamuayan sa pebuluan niran sa gyang gaya kababaluiran ng mga Muslim nakapitan na nga na mga Khawarij akanap no ba lang ng Khawarij kasukadag lang ko mga Khawarij mga Murji'a mga Shia mga Mu'tazila na kadunduniran na kinanglan at tiran sukad no uluan na inuntabu nga may tuy bilangan ko mga Khawarij aron makaayon na nga betadang nga pagtawi man to dituro sa uluan nakabundi pa mangbel sa organisasyon amron-ron na nain wakiat tigyan ka pamagugupan tanwang kaya dita no di ganggelbak na kana ki bagian ni jamaah ka ayam mapipikira mala si ku jamaah tigmanu Abdul Wahab rahimahullah Syekhul Islam gaya sum kiau pakatan sa dunia miapaka lutuyan miapaka reagian sumano tauhid si ku urianu kap ke lemengeron na tigian mana iya na'ni al jama'atu الذين استمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبايعوا أميرا منهم Gaya mga tao mialimud siran aya jemaah na mga tawaya miaumpong siran si kukapenggel buka ko kita buatlah ususun na amay ka makamu ayan su uluaniran takamu ayan niran su uluana pedkiran kaino tu atigin kagi pitiru Umar ala Islam illa bi jamaah wala jamaata illa bi imara ilaman da jamaah da Islam udah jamaah tigman Umar na da jamaah udah uluan na ayaka adnu uluan na adin apungunutan wala imarata illa bi sam'in wa ta'a dia na dia gaya jemaah na ibun kalian na mama gunu tau nang gayat lo adin aderpa sesan so mga tao amagunut sesan so uluan na puguluan na andai ka adino to na maumpong siran siku kita buat lah ususun na pakamoyan nera ng kutu uluan sang kutu aderpairan na dito jemaah ibarat yan nasaktan mga merano mga Muslim mga merano na ayak ke tangkad agian na jemaah na maumpong ang mga maranawaya, ang mga Muslim
sa adin kilala niran na uluan niran kung kababalo niran na mga Muslim uluan niran sangkot wa kapunggil baka ko anto na sisang ka na Quran agususun na sa mano to na maumpong so mga tao ko kanaba Quran agususun na kanaba to jama'a sa mano to na ngilba ka no mga tao so Quran agususun na disiran maumpong na dapat mabuo su jama'a ginambu sumana jama'a bimana al-manhaj wa sabilul mu'minin amay ayak ka punggulaw la o jama'a ayak ka kebu o jama'a na maumpong siran ko Quran agususun na makamuayan so uluan niran kagi di pa kayo basa gede masa asalungan na di pa kayo basa gede masa ko mga Muslim ada abayran uluan di na kipakay basa gede masa ko mga Muslim pinintaw sira na piyay kay to yan na derpa ibasiran di maka muayan sa uluan niran al-ijma'u hujja qat'iyya yaqiniyya ala wujubil imamati بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل عصر suat tigian su lalag o urina kia diumung o katero urina lalag o kadindin o miyama kaswa sa ilmu kadindin o mga mampunay sa ilmu api ang tunad na majhab na dalilanan ayakin mata-mata na wajib su kadin o imama kapaguluan si kubitado mga Muslim o urian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto lang-ulangan asigda masa si ku mga Muslim di din bagkepakay ibad na sagda masa ada uluan ng mga Muslim gito'y kabubu gito'y jama'a si sangkutwa kababalo yung jama'a kebuo ang mga tao ito na ini maptirong balay ang mga tao mukit ko sunna, mukit ko kitabu Allah ususunna, adna uluan na kay isa-isa ang kira. Benda ki, ayap pada mapiasayari mga gurua, pekarya gitu. Yung nga yan, an manarya uluan namin, kas kami siya na adna sulutan namin ya, si sulutan na gaos, ibarat. Tingnan mo si kaya sa kami manarya na adna uluan namin ka si chairman, si chairman, burung-burung. Kapagiging da din kapagiging pun na gagawin ano na yung masuswa ini baya di kesana iya giyay jemaah o anto na pernah ngaya jemaah di tiru nari pakarya gani nah minut si Abu Jihad na mapiunawan sudah tanong pas belas ang utar kay guru na natuligan ang utar pa kay sa guru ang utar tiginamyad na ko sa kwan di ba wasila lagi mana di tanong diskas na jemaah na deburo na kay tutumpo ko pa makabinaran na nakaterwa miyad na ko sa sadarpa wasila kadno jemaah asa ka piyo ay ipinuro na kadno jemaah na miyabu kan dama na rison oy ada dama na rison sa upama ka hostwaginan na aya punggel baknian na so Quran agususun na nabuhat kanu di kaysa sa agugiyang ya pedisya garison yang na sabelasa na ugiyang ya sabelasa nang kaya dilan ka kaysa na maliwan na karina sa na baginan na kisu jemaah na upama ka ginan so tika wasila ko jemaah na sa imamu na siya to na wasila to ko jemaah dito mamu na wasila ko jemaah na may namimigirita no kami busu jemaah nagiyang kaya kisew-sew diyan sa kemudian mga Muslim na didmaad nagiyang kaya ulwaniran maliwan nagkakarina sa pamaraki udnagi kenapa lagi na ni jemaah nga narawi din yun type yung tabas nga guru sa manena pakarya ng tanong ng ngater umara la islam illa bi jamaah di mana pure siya na nga la islam na nafi kamil ari guru manena di islam atarutup da islam akumplito udi maadin su jamaah na di maadin su jamaah udi maadin su kapaguluan oy sama na ito namin butang utab na nabadi ko sana yang ibarat yan utab ya kenapa napapantag tanong siya nabadi ko pa kay si Radimu do bid na uluan ibarat yan udi mamuna kata si bariwer kami di maguluan oy nah yung katuro Umar na katuro yan at sempat ang utakaturo yan ang utatina wala imarata illa bi ta'ah na di din so kapaguluan udah tungunutan
inunta na maadin siya kapangunutan. Laman ako takaturin, ala, faman sawadahu qumuhu ala fiqhin. Sa din sa tawa, ay kabaliyaw na uluan pagtaw niyan na si ikwagama. Naman na fiqs yan agama. Ari guru, sabut kwagama. Nadalik, kana dalika khairan lahu. Nagyong takapuluan yan, si ikwagama, nagyutimapiyaw. Waman sawadahu qumuhu ala ghairi fiqhin. Nasa tawa, bali na ulwan ng pagtaw niya kung liyo kwagama. Dito man na guru. Liyo kwagama. Liyo kwagama. Na faqad kana dhalika halakan lahu. Na basta maguluan sa tao sa kanaba may puguluan yan. Na kanaba Quran na gususun na ipuguluan yan. Na miya bali ito alala na kaya binasaan kaya miya guluan. Waliman ittabaahu. Na miya binasan yan pa sa mga tao aming unutun. Miya binasan yan pa sa tao aming unutun. Ay mambuwag pa kayo ang tanay puguluan na ka. Gusto minigan at umangalo ko sa igmabutaritiw. Allah alam na, waya nga isang naginan ipaguluan na ka, kararadi muda ka na kanabagin sa Peter Wagama. Kanabaginan. Nasa ka mambuwag yun. Pinulan na, diyan kaya pinakata sa uluan namin, mga di mambuwag na uluan tanong. Sa kanyan. So, Peter Wagama, wa ulil amri minkum. Walilimin ko. Ato na ipagudwan yan mabu. Akapingod. Sabi pa kapon ro sa malakan niya. Anak na baginan. Mga pagarya. Yito sabab. Amyang pakat sa mga ulama. Mga ulama o tawhid. At talawa syarat. Kakibuang kaya jamaah. Kakid na kaya tituuluan. Akilal na uluan. Panggalibak na nga jamaah. Napaganero na anyo tabbika syariah al-islamiyah. Aya kapagudwan yan. Panggulalan yan. Naluman ay kapakamuayan o kitab na gususun ng nabi. Ikadua ay paguluan yan. Na an yahkuma bainan nasi bil adli wal haq. Ikukumiyang ko mga tao, ay ikukumiyang ko mga tao na suka paginuntulan na gusto benar. Maana, nakurang man na gusto na. An la ya'muran nasa bima'asyatin. Ikatalawa syarat, na kanaba niyan, kanaba isugu niyan ko mga tao na kambaradusa. Kanaba isugu yan ko mga tao na emay na kambaradusa. Ay man niya na basta mga liukuran na gusto na. At panggalibak ng mga tao na kambaradusa ya. Diba sa sangkan sa emanan yan, nabadikan mo radusa. Yung balingan na rin. Alhamdulillah. Sa manuto na miyakar to dito kasanan. Kaya yung kaya pagkusinta no jemaah na Melita nua aynan ipuguluan na syukuran na gusto na marasang ta'atir Allah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Yung kaya ulil amr ati wala pagunutan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr minkum unutin sa Allah gusto Rasul yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gusto mababalur na ulwan na ayaya asyarat kababalunin na ulwan na angkut wa pupunga sa sawa-sawa lang kiran dirangap sinabutan na aya plekatan ayon pagkabulungan na so kitab wallah agus sunna nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung kaya mialu igurwa igmagu taritib barat sisulutan na kanubanan aya pagila na sukuran agus sunna ka adnanan mapapasadsan mga ukit karon pa kanan sukuran agus sunna. Sa kamatumambua yung kutua chairman na anmambua mapapastad rokit niyan ipmada na maron pa yung sukuran agus sunna. Inun tabu o ayabong talian na sisulutan na tumayakop sang kaya uluan si ku imam berarti naman muna si chairman na tumayakop si ku imam ku masgita ayap lukat na sukuran na gususuna mabalis kan yang badan ang kutua beger kakakaptan yan na itatayakop yan i-under yan sang kutua maguluan na nanipugulan sukuran na gususuna ka kanubas ka na ni kapkunuti ka andin iba na mabalis kan yan apad sang kutu beger apad kan yan yung beger yan na miyawsar siku kapapabagra ko kurana gusiko sunna. At na may taro pag manapapakay sa rin mga guru. No ay. Na pa makamambuari pamari mga guru ka di nabaginan. Nato na mas mamiga pa kamabuta di lang kapigin. Di dalalaw mabu. Ay man yan na kabubali ng mga pamakasi ko barangay bil na baryo. Nabuda ba si mamuisa kaya pigin dada kabubali niya na barat na sulutan na ako, si barat yan, ito na sa kanyan mo, ito na kapag mabutad yung wapigin, ito pa makakanabaginan. Siya bunala na niyan to, kalikasawi. Kailangan na matangkad sa pamigiran tanong, agyan kaya kapaguluan na suguin wagama.
تيكن يا سيد وكيل تنقى يا كتابنا القيادة والجندية تينا إن واجبات القيادة الإسلامية نابعة من الوحي الإلهي الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا كان لزاما على القيادة أن تتقيد بها وليس لها الحق في ترك شيء منها أو التخلي عنها أو استبدال شيء منها بشيء آخر. تينا بد سما واجب وغبغلوان وغما نابعة من الوحي الإلهي آية بروبو أنيانون نسيك وحي أبونك والله أما نسيك قرآن Makanya kena inan minanga. Oi. Gitu yulunian. Nah, ayap kembuat tanian sinian baka prupua sangka ya wahi. Siko Quran. Agianan suini wahi wallah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi batnak sanatiyan. كان لزاما على القيادة أن تتقيد بها. واجب دين. Paturaydin ku uluan o mga Muslim. Misangkot yan san suka paguluan yan. Ay mana na ipaguluan yan na sukur anaw yusun na kagito ya kabaluin yan. Uluan kinilalawagama. Ay doon walaysa laha al-haq fi tarki shay'in minha. Dari na ba niyang kabnar? Sabayin mo ibagak yan na may tubo. Awit takali anha. Ay panari iba niya naway. Ibarat na uluan ka. Sakay imam na ayang kakapag-imam. Asuguan na kawagamari imam na ayang kay pag-imam. Napantag ko gama. Namiyag imam ka asing kay susuit ko yung magutarikip. Nasama no to na takalayta an hada. Inawaan ka agyan ko to asuguan na ka. Makanitar hindi na. Inindaan ka, liwas ka, agyan ko to asuguan na ka. Ayang kasuguan na ayang kakapag-imam na si po sabab ko kisusugunan wa gama. أو استبدال شيء منها بشيء آخر. Uriyatiin, nasambian ka. Sanganin, adi nasambian ka ruwa, may tu. Niya ka ito anin na. Ayang kau ni sambi, nasala kawanganin, akanabapung kwa gama. Kanabapung kwa gama. Nagyan na ni sa mga ulama, natira, nagyan kaya kiyada, napato tagikin ng anon. Agi kilala ni wagama, uluang wagama. Na edni kada si. Na kanabuluang wagama. Pad kung mga Muslim, amadulo siya. Ay na hindi ka pauluan. Na siniyang prupwa ko sa lakaw wagama. Baganayro na tamfido sharia. Ay punggulalan yan na sa sharia Islamiyah. Yamana na uluan ng mga Muslim. Abiyelo iran, auluan. Ayram panpirataya. Na ay puguluan yan, na ipunggulalan yan sa Sharia Islamiyah, na isintan wagi na matan. Ino mga day, tanwi paguluan na sa Sharia Islamiyah. Naupun sa lakoro, na apian to na din, ibuntalian, apiapan ayaw mimbal na mga Muslim, akan na ba Sharia Islamiyah, na kanabaginan sa uluan, nakikilala ng wagama. Ikadwa, na nashrud da'wa. Pagkadayamang niyan, su da'wa. Ayadaw, apakadayamang niyan, na sumapapadalam ko Quran, na gumapadalam ko sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay katlo, Kenapa na ba pumili sa pendawan yang alam? kenapa pemilih? Kenapa ya bu pendawan yan ni barat? Na bu maileng kaon. Na ya kebubayan ng mga tao. Na kapanasbih. Na ya bu mambu nulinan ka inindawang ka na kapanasbih. Ay mailay yung mga tao. Ay pendaway barat. Ay ito may ilay niya na marani ang katarima ng mga tao. Nakuan. Kapusay barat. Udi nakanduwi-duwi. Na bumambuin indawan yan, nakanduwi-duwi. Ako kuhaan yan nung naging kuto. Akala ano, kakukuman. Kukuhaan yan nung sukapakatindiga ko hudud. Kukuhaan yan nung naging kuto. Maala asuguan ko agama. Kawan nakapriba di magpugusay, di na jihad. Okay. An ba na mga masjid, alawin kaon suriba na, miyabangon. Ano na ako sa jihad na? Alawin kaon sujihad na. Di na raswa. Alawin kaon, imanto na alawin kaon so kasuburno na, ayarkan pa ba na so lagi di ka matao pandumalila. Mata. Lagi dito. Ikatlo na al-qadaw ala tawagit. Pwedeng niya naging kaya mga tawagit.
Pagkadaan yan, nagyan kaya tawagit. Na ikapat, asyaratu uluan, akinilala wagama at tigong mga ulama. Na dahil jaysh, li'alay kalimatillah, pakatindigan yan, priparadun yan, subagir. O mga Muslim, apan tagbo sa adin makaburantaw, suwagamat agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Yung tiga guru ya, atau nam si mabubuta di Sulutan. ibarat nagi mamayan, ito na imam buta diyan. Kada sa bali, mamu. Wah, imam ay ako tariti baguy guma. Padi yang muda ya giraw man eh. Naman ako si bari barat. Iuman naman so bariyo. Win na mapagari ami katon na miya malo aki masakit akap na ya kakagiya gitu ba. Jumasa. Sunsumas na yan masusugat. Ako ko kadi sa tanong ba na aya mapipikir tanong na makaulit. Makaulit. So di tanu di kang gilbo. Kaya nito kare kanugunya na kay sopan naguntaman tan. Diya nga na miya kay ito pagaling siya nari. Are mamu. Ibarat na nga kabubaloy nga imam. Ayat ya baloy nga imam mo pa makabagito. Sumalos. Na sumangalos. So kabubaloy kambubak no taritib sang kutwa inged. Ada tiwang kutwa kay imami karada di mudai kakakabugatan eh. Nanak kumad ng kutwa masa kinanglan na kakabugatan kanu. Kinanglan na karadi muda kanu. Na kaupatan na ng mga tao. Na ay buo pagalinsan. Na apya anto na yung ngaranian. Apya anto na yung mapangaranian. Maradi muda sa makabugatan, sa masulutan. Lagi sa midaman na yung mga kadatutan waya kakadia pilok sa. Nakanaman ba din niya di mapmana na utara di muda na mapuro yan susulutan. Kaya masusuana na mga tao kuwingid. Na yung uto ay sa kalokos, nabigan sa grar. Na utay sa kalokos, nabigan sa grar. Ang nagrar yan ay masadid. Na yung uta sulutan na kapaya gitu miyakalala grar tanong sulutan. Uwid, nasisang uta pagingid. Napakatong nga sa sulutan na tabi na manguday ided, di mabetad, na giya matagradi muda, na giya titu sa sanapanangan ko kapigintaw. Na kagi gitu ba na bayaman na ito na bagi nga sulutan na banyan na mga lain aron sirang pungunutan karena kaginan na mga grararan na kagi susanan na nanduman na mga pagarian na susanan. Na miya kalabulubog bangkiring ang tanuan ng wagama sa kaasulutan sa kaaradiya muda sa makakakapat sa graranan na kadung kako kita buwala wususun na ayang kabadan kami baluyan na jemaah na upung kau di kadin na miya kasibay ka mutatik ka anto na ikabubitadan niyan na upung ka di kadin kukuraan na wususun na skay sag at tigman na yung kuwan siya kinya Ibn Mas'ud na tigyan na inna jamhuran nasi farakul jemaah so aki at tigyan so kadang kung mga tao na mimbulag sirang jemaah adi ba di gitu so ayak kapipikiraw na gitu so buwa jemaah wa innal jemaata ma wafaqala ta'atallahi subhanahu wa ta'ala ayat tigyan na jemaah na so pagunutan yan uli na pagayunan yan so kapugunutisik wala manana na ang kada nakababaloyin ka ibarat haradi mo daw di nasulutan na kadang nga mambuko demokrasi kakababaloyin ka na seka kadin ko titu bitira o Quran agususun na ka mibaloy ka akon mibaloyan na akon kasangkapan siku jemaah na apiat mane kau upakatiusan kaya miya di mo kami manarya maging da miya upakatra miya dad na sumusura nga siya kini na ini batu gami sa giyang gaya kuan orsi kararadi mo day udi na kakakabugatan ni na apia langong kanudin na basta kanabasikan ukit wagama na ginasupitiru nabi man sajja finnar saad na kisa tao sumibay ko ukit wagama na ayaman bubulusyan na kisibay si kunaraka wa ma'arifa al-mukhtalifuna an-nasaz ma khalafa al-haqqa wa in kana alayhi an-nasu kulluhum illa wahida tigu mga ulama sa tauhid da kasabuti o mga tao mga supagero ko agama
ngaya manasaj asat tawasumibay na miyakasibay si kunarara aya bituaniran sa miyakasibay mitiran bisa na kanwa kia inu area mau upakat ngaya madala tahu sa ngaya dinyu ditirun na masa kita ya mau upakat ngaya mga tahu may isa-isa siran sa ngaya o kita ni manto o kita ni manto na lumilintad sira numpan ililintad ira na inu hari ngaya salakaud na ngaya dinyu ditirun na ka dig na makaayo nun paled mga susurang sa ngaya betad na detigu mga ulama kasabuti o mga tao ayat tiruna sumisibay na makhalafal haq dito so siurang yan so Quran agus sunnah wa in kana alaihin nasu kulluhum apiaron matatabuso kalangwan ng mga tao illa wahida na adun buwa dikiran rumayo na kaya niyan ba istrikto na so Quran agus sunnah na dito jemaah nang koto miya kada kalataw na dito itigi ibn Mas'ud so jamhurul jamaati humul ladina farakul jamaah so tigyan so kadaklan ko gulawasan jamaah na siran din bubulag si ku jamaah si ku Masaw Ahmad bin Hanbal na giya ke na makamu ayam penso uluan ayak apa kamu ayan yan na kana ba demokrasi kana ba taritiba guigma ka uluan si ko kabubalo yung mga muslim uluan na giyong uto ader pa giyong utamasa na pitindiganiran sa Quran so kadaklan na so jamhur na pitindiganiran na sa Quran na makhluk so kitabullah na makhluk di na inadin so katiru wallah na inadin na gitu na haram to ubo to tindig yung mu'min seko tindig o ahlus sunnah wal jamaah na ino to nakagiginan na Quran na katiru wallah kalamullah na upo na katiru aginan na inadin nalagi di ka upitiru asumitiru na inadin gitu yung mudalian na so ahlus sunnah wal jamaah na ayat tindigyan na so Quran na di ka pa kaibang katiru makhluk so Quran na kalamullah away na sisang utama sa natira na so Quran na kina makhluk tigu jumhur so mga kali so mga radio muda upama ana radio upama iman to so mga kali mga radio muda mga mufti so mga uluang mga kapagagamapan na tamang kuda to iran na rusiran pagayunin na siya kini Ahmad na tigena gina na kina gina ke pakay ayaki sukatir wallah sa tiruun sa gitu na makhluk na kepukas si wagama na niataran bisa su Ahmad na giyong ko to katataran bisa su Ahmad ka pepekagtaw niyan su untul na kenabaskan niya ni Saj kenabaskan niya ni sumisibay ka giyong ko to mga tao na humusazun siran isumisibay ka suminibay siran siku untul na mimbalo yang wakanatil qudatu yawma idin wal muftuna wal khalifa wa atba'uhum kulluhum humussadun mimbalo yang kutwa mga kali mga judge mga khalifa mga mupti sira ni sajun na su Ahmad naskanya ni siku jamaah ka dunya nawai suuntul na lagi deh api yang mau ngaya mga tao inu ya ati mau upakatar yang kaya mga tao sang kaya lagi deh na dan pernah pagi leksyon ni ini batu guna na siya kaya ya mambunak kau upakatan na ya midedekat din ko pamikiran ng mga loks ang iya tariti bagui gimana tentu na ya kapila gede umasa na inu kan ya kisibay na kenapa ka angkanan di kau kitsi ko sunnah nagianan ay kapakasibay udi nagianan anto na ini sad na anto na ibutada gi nga mga lagi daya iman to akagiya ka na ba niya na makkadag nagianan ni humusaduna anil jamaah sira na kianani mingintas asuminibay si kumanaw jamaah na apya may ito'y bilangan ng mga tao napakamuayan niran susadin sa lalagu Quran na ususun na maumpong siran sa satiman na uluan na apya siran demapira kataw na gitu jemaah na may ito apagalinsa na kipagarya pakadon tanuang kanang burang-burang nga mapipikir sang kanan kaya pa kamu ayan ubiloy tanwa mga kalipada to agu mga kalipa bai si ko ingad na sungkanong si ko bitiraw Quran na ususun na pakipulati ko kanong mga ulama kagina ni mimbelo ya kasang kapang jemaah wallahu a'lam yan na may taka kanro
Ano ba na isarwa choice? Kaya ba mo ka pa, maango tayo miyali, nga, sisulutan na kang udan. Nadap na ba datang buhay sa butihan? Hindi pang kapay ba yung mamabuli ibarat yan na akuan? Uluan. Kaya pedap ke suruta kebuli uluan, ada sa butihan wagama. Ada guru, ada sa butihan wagama. Nah, kadua choice ro. Na ino kapan ya sulutan ko, hindi ka mapya karo mama. Miyara di muli, ino kapan na kimia bari, isa karo na mapya mama. Kapaya playar bumataga sa mama, hari guru. Oh. Nakapaiman, apa yang ayap kera para imam na yun beli uluan. Na suportan niro na nga bagri, muli ka doa kasanggapan ko agama. Aray guru. Biyeli ka skay beli ka sanggapan, skay benar na sa gida to na sa kabib sugu, kagagi sisir ka subagar. Na sa Peter yakin na yang abis sugu ko mga mga to. Kagito man ni mana uta turu na biya khairukum fil Islam, khairukum fil jahiliyah. Oh. Basta ibarat yan na mga tao mga pipiya ko mga jahiliyah mga mama. Nasukya pag Islam, sila man yung mga permero ko Islam ari guru. Sila man yung mibubuli mga pipiya, makakali yung utakataga silang ujihili na, kumbirtiran siya ko, Islam, amya kasangkapan sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An guru akuan kinalan na makarag siya madala kini siya nun. Pagkaniro natigyan na sumanatin sa mga ulama na sumiyagad sa kapaguluhan sa ranom. Makakaptatin sa dato ipun kan sa gobernador na tama sa burbimir na pala-pala ng ulama udah tigil na dabu banyan miangguna si ko mianggunda miangunun agama mi pantako kapupeng dayra mapabagar sa agama paganero na paisira siya guru kinala na maluan na banan benar baginan ni pagmina o jemaah nga na udina ina ni titu kapagulon ikadua apa isi sa inala na makaliwanag na tigil na skanu bu mga ulama edukasi sa ipun sa kapniatay kapniata langun ugal buksi ko agama kapolitika na diyan urun kisisa mapianan guru pakaragan sisa gyang kaya mabang sa tano di mamamakin Ugyang ya kuan. Kaya sa gudu mga ulama sa mapurwa kada to. Na Di ba miya para radino pa mo? di buah malararadian na. Ay sabapanan na kaya kenapa sisiran sumiyagid sa kada to si iku jemaah. Tabi ako kiran. Nagu tabi sang ko to kay po sang to mas. Kaya pa sama niya na pemaka kuan na yan pemaka-bals. Way kakagian di man yan agi to man mababals sumasa. Way nana ada man ya pernah ini na eno to tabi na da amya praradira na minibida agi te kabasangan na namin isya kana bu ubamya yakin dusra bausiran pamakapaniri suang na aya sabapian na kagya kana basiran sumiyagad sang kutwa kadatu udi na imara kana ba aya kaya kaptiran sang kutwa kaplidira pinakamapuro alidir si iku pagtaw na kagya kana ba si iku jemaah kana ba si iku jemaah kasisiran miaguluan sisiran mimbelo ya uluan sa iku demokrasi ay siran di terus sa upama kakwan na wala ya soso abibid na miya kasulsiran no na maya mabibibid siran miya katirbibid siran biang gotwa kabibelo ini na matitwa mama asalian teo nabi na somi ulad ko bibid na miya bibid mamu na ya gumi mau sa kanya pernah ayak kele una lagi dang gotwa ande nga bibid kagi si somi ulad sang gotwa mabibibid siran di seri teru akagigi na lagi dia wala ya susu bibid na maka sulde ka na nakwan makaptir bibid ka na swagama na dingin din pakain so mabibibid basta ang kaya agama na dingin pakain na iso mabibibid ka surasullah na gumiuris miya ka dia laguris gumiuris sama titu na gumiuris sama laguris na tiya na giya susiratullahil mustaqim giya sulalan wala matitu sulalan wala. Nah gaya mga simpaksehan tunaw no era sula ginan so mga lalan na tagut. Nah giya nga na bibid. Apa na nga na demokrasi. Asil na nga na tiga mga ulama ada bumibida sa kapian niya. Nah kagya sisiran niya kasulja nga na bibid. Nah sa isang oto ka bibibid ka. Na miyada kasi ko kuan katitu agama Islam. Nah kenapa to miyada sa agama kenapa sa kanyan miyada ko agama Islam? Nguto kita ino kita niyan. Namanya ada kito agama Islam. Nah, kenapa begitu su jemaah? Nah, deki kuan yan. Nah, bener kayanan pagarya. Kadia banget nanan mialoy. Nah, dia ngaya mga doa. Nah, dira naki kida wai. Sumanga dato na disira naki supurta sa iku agama. Udi na malubaya suportairan sa iku agama.
Kasomia gud siranon mabusa lagi didnu kaya sagudiru na nga na mga datu wadiran di terun. May toy suporta ko agama. Na kenabu ba miya ilay mambuwa siran ni miya ka bugbugra kaya pa kaupian si ko agama kakagi miya ka ukit-kiran. Na ayaw kaya mana ya. Na benar su agama. Dia gaya agama na dia su benar de auriania narwar saribat. Na apia langun mga ulama na aya makasul ku politika kana be politika wa agama Islam. Na kenabenan jemaah kagianan ni saj anil jemaah gianan isomini bay amiawa si ku jemaah sumini lay kulalan jemaah na sumiyong kulalan antuna bay ni furqa wallahu alam. Agip man lagi utatig na sa ng mga ulama, hindi may isa kapneta, langun na, di ano rin may isa. Yung mga ulama, tabi na upama kakasisindita, na padumambua kasisinditan, si ko kasasabong para ka nga pagtaw. Na inwa kay mga pagariam mga ulama, patapintan o suyog na may panaguptan. Benar ka kay pagari, inuwa yung mga ulama ya di isa-isa. Mga laki kibir, giyong ko tuwa, sabadun, ayan yung pamumurosa nga purwakan. So kipagi ikhlas sa mga ulama, na so sabadun, na miya makalalay kibir. Aawi din yan ang utas, miya kapasad sa giraw, miya kapasad sa giraw, miya pasad yan, senior, giyan na miya urenan, ginanan, sisananan, magiw ko sadi, na sisananan. Ginyan ito kilalaan, kada maka, dunyan mapasad, so lagi do miya pasad yan kayo to. Yang miya makapasad sa Jordan, yang miya makapasad sa Misr. Na umanisa na itmamaratabat yan, ang uta, tunabay ni, kaya pasadan yan. Na makauparik kiranan. Niya makalalay kay braka, di maguno to ko isikiya na ulama. Di pa na magiyo, ibarat babaking bitira, ibarat yan. Na, lagi daya, so giyang sa kameron ibarat, na di magiyo sa mga ulama, o baka may maguntuda, bitiran na miswagama. Api ay giraman ito pembitiran so agama, ayat limu-limudan na agama. Na tatantisan nila, hubayaran na maimbiti pa mapakapad nun siya bujihid. Ibarat ito. Na inuaya masasabong para ang mga ulama yaka, paduna sabab. Tabi, ayan niwa kay pamumuraw sa mga pagariang na mga ulama, puro ka na yan. Liyorong sa mag-ikhlas. Na miyakan, sisa na nga nakibra, miyakalala. Kapiyakan masaya ka mga tao. Indo-iran so pagtaw. Piyamang indo-iran so pagtaw. Na dang gulalan no pagtaw sundo-iran, nasiran na dairan gulalan sundo-iran. Ibarat yan. Na init pangusyat ng mga ulama, sukad no jamaah kapag isa-isa. Na sumberang-berang sektor na dangkaon maylay surara din. So mga sektor profesional, damay isa-isa. So sektor padagang, damay isa-isa. So sektor farmer, pangingisda, damay isa-isa. So mga traditional leader, damay isa-isa. So mga political leader, damay isa-isa. Naya pa kayo, inukano damay isa-isa mga ulama. Na isa kalumbatu di kang gelab kako agama, na paganero na may ito isabot so pagtaw. Na ikadua, na sumasabot ko agama, na dan yung gulalan so sasabot niyan sa iku agama. Matataba ng utwa kibriya, na gugiyong utwa sa kamay ito, kesukatian sa utwa, didipilan niya na makasasabab si iku kau pare. Adna sa kato, miyakala, pamaka, si iku pembetulan tano na senior alim, sarana. Miyang usiat sang utwa masigit. Utwa wasiat yan na lagi dia sama na kapag isa-isa. Kapag kabagro jemaah. Na inin kaya pakapasad. Nasakan din mismo. Diya ka na guru kami. Ad nagulbak ka. Amat hanto niyan ang kanana ini pangusiat ka. Tiga na susto na sama niyan ada. Na tiga ka na baka dipeluba so mga lagi deka. Bangka dipeluba so mga lagi deka. Ang gulbakan akatan to ang kanan ad. Wasiat ka, na tiga na susto na malakoy gulbok, kadi ako di mangdaw. Ayan yan mana, tabi. Na, ayaw buwa piyagista diyan na kapangusiat. Asara ka, makapangusiat. Na tiga na ino kasuking gulalan na raka mga dato aya. Na somya gede ka naman buku ka dato, alagid ng utwa ka dato, adinyo di teroon. Na debuanan malin. Na wallahu alam, mapagari. Aya kaya bulungaya, miya kepupusan kaya rasaki, mapagari. Prilay kami ni wap sakit ke personal akap ke demon. Aya buah kaya bulungnya. Na ku anu nang na maratabat. Nang kaya panagunta mantan sa giyang kaya politika ang berang-berang. Gelebek ang berang-berang salakaw ko karoran yang ko kurana ususun na bangkiring tanwanan. Sas ayat tanu pakadaklan
na mamaguntu da so mga ulama nang bibitira yan iran wanto na istitususan sang kana Quran agususun na iran payaga ko pagtaw ay iran pamagugupa iran iran o sara so kapasangiran kawallahu alam na ginam isakiman akapakatindigang ko to amana jama'a minudur gaya. Alhamdulillah, neno kapsumbatan tanu be ko mga padoras. Mabang sa mi ay tanu sa hadap nandaman ay magalubog syukuran na gususuna. Matanto suy na dinratan o Allah kapasi sa tanu si ko Allah kapangalub kasi ko suno Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasabutan na ma-apply lay tinurun sa sabut na season so kapag apas balasangan wallah salam na miskan dubu. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.